MeghalayaPost.news. Hakoi ke jingja bom Samla poi perkhan uoi Samla badang arpulai senam kerta nagasnong model village ula Khlad no nasla prothai berkata kade hadian bo Sainar Ilektrik ula hab hakamet jong teu Samla hakapor bodang Niah Scooty hakibenta ka Surok hathan kiling riboy katkum ka jingtip balayo lum la ong bakatei ke jingja kalaja hanen ka step sngiu blai hakapor kumbahan riu baji min step hakabala ong bo teu Samla ula pan Scooty no prolog jong u kabadanu number ML10 di Sanla nyopra nakamenta ban leng ikikam shimet Laong ru bakati ke jungjang kelaja kapor botei Samla orang Niah Scooty hakabau Sainar Ilektrik ulhab baik hakibenta karendang jong teu Samla kabala penlong yau teu Samla buun Khlad Hashen ya kemet jong teu Samla lalap ningkong daki beriusnong bola tiak lengktar Hamadan layu iru bau Sainar Ilektrik uni rendang jong teu Samla bat ka Scooty kabaunya hakabai dei bakati ke jungjang laong bakidon kibalalap ningkong ya kemet jong teu Samla kimnur ban le yarap namar kiting bat bakimtip lau teu Sainar Ilektrik yo udon boarding kumta kila pentip no syaki pulit ke khana para police station bat syakatanat boarding bakan penlip no eka boarding nang banyo shimti no eka mediam jong teu Samla na katei ke jaka लाइनमैन लोग भी नहीं है अभी तक ना नहीं डर से अभी तो MeghalayaPost.news.